power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is salvation in the name of Jesus. Hallelujah. Phakamise izandla bazalwane sibonge umoya oyingcwele. Ngoba uye bazalwane onamandla wokwenza izinkonzo ezifana nalezi. Ngiyambingelela nonke bantwana benkosi egameni elihle lenkosi yami uJesu. Sibonga uNkulunkulu usizile thina sonke ukuthi sikhona ukuphumelela sizozwa ukukhuluma kwenkosi yethu. Haleluya. Igama lami ke bantwana basekhaya ngimulinda njengoba kubhaliwe. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngisho ukuthi ngisindisiwe egameni elihle lenkosi yami uJesu. Ngelinye ilanga kwakhulunywa ngoJesu ngiyakhumbula ukuthi hayi bengigijima bazale kakhulu lapha eZayoni. Nami ngibona ukuthi cha iyo inkonzo le ezongifikisa ekhaya. Besifaka ke bazalwane izingubo ezimhlophe. Ngoba bekunomhlabelelo okhuluma lamazwi ukuthi hayi ngale kunengubo emhlophe ezogqokwa. Manje ngonga understand ke bantwana basekhaya sasesiba ke nokuthi ke asibe siqalisa thina ngapha ukuthi ke kuzothi mase sifika ngale kube lula. Kodwa ke kusasenjalo izandla zasekhaya ngibonga umusa kaNkulunkulu ekhaya kulapha kwaNongoma. Ngelinye ilanga lafika izwi sathi hayi mfana wami lenkolo beku right usakhonza kubabakho. Leyo usuyithathile manje ayingathi akusiyona. Ngibonga umusa kaNkulunkulu bangcwele ukuthi ngingakadlule emhlabeni uNkulunkulu angenzele umusa. Ngiyacabanga ukuthi indaba yenkolo ayenziwa umuntu. Ukube bazalwane kuya ngokuhlakanipha kwethu impela ngaba sikho la. Kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu wayithinta inhliziyo yami. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga uma kukhulunywa ezintabeni zaseJohannesburg kukhulunywa ngendaba yokukholwa. Hayi ngababona labazalwane ukuthi abafani nami. Noma ngikholwa kodwa ke abafani nami labazalwane. Ngibonga umuso wakhanyisayo bazalwane enhlizweni yami. Yingakho ke nginani bantwana basekhaya ngokuzalana sizalana kodwa sibonga ivangeli kaJesu elikhona ukuhlanganisa izinto ezingahlangani, elikhona ukuhlanganisa abantu abangahlangani, abangazwani bazwane ngoba linamandla lona lilodwa. Likhona ukwenza umsebenzi. Uma likhonile ukwenza empilweni yami kusho ukuthi liyasiza linamandla impela. Siyambonga uNkulunkulu. Manje ke bantwana basekhaya ngisho ukuthi ke ngisindisiwe. Ngiyamcela uNkulunkulu uma ngiza la nami bazalwana angisi perfect. Uma kukhulunywa nami ngiyabheka enhlizweni yami. Ngiyabalabala ngibheka abanye abantu ukuthi qinisa lapha eZayoni niyazi ke bazalwane. Mawazi ukuthi khona omazelayo uthi ayiqinisa mfundisi lapho ngoba wena uyasikhohlwa. Manje ke uma ngikhona la bantwana basekhaya nami ngibhekile ngiphethe nami enhlizweni yami ngithi inkosi nami ngisize lapha ngisengakasizakala. Qiniso bazalwane ngiyafisa nami ukuthi ibandla balihamba ngihambe. Angifisi bazalwane inkolo yami iphelela emhlabeni. Angifisi bazalwane inkolo yami ijabulise nina. Ngifisa uma kuthiwa ngiyakholwa nezulu lijabule. Ngithi umoya kaNkulunkulu avume ngoba kubonakala ukuthi izulu alikhona ukuthula. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uma uJesu angena emanzini aphuma wahluleka uNkulunkulu asezulwini ukuzibamba wakhuluma wathi lo indodana yami. Haleluya. Sifiso sami bantwana basekhaya ukuthi njengoba ngikholwa inkolo yami ngelinye ilanga ingithathi ngisezulwini. Inkolo yami bazalwane kungabi le nkolo ekuthiwa yamadimoni. Manje ke uma kusafundiswa bazalwane enhlizweni yami kuvuka nanti izwi engithi nje asilikhulumisane kancane labantwana benkosi. I short speech bantwana basekhaya
angizukuthatha isikhathi eside incwadi yabaseKorinte besibili uchapter 13 uverse number 5 uNkulunkulu umsasibusise amen. uPaul ululeka ukuba nabo bazihlole engakafiki. Zihloleni nina nibone ukuba nisekukholweni yini. Nizivivinye nina kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu ukunina. Uma kungenjalo ningabokwaliwa. Hallelujah. Sithi uNkulunkulu omusa akabusise ukufunda kwezwi lakhe. Ngafishane bazalwane inkonzo lokhu iqalile izolo uNkulunkulu uyakhuluma ngendlela zonke ukuthi sikhona ukusizakala. Manje ke njengoba sikhona la uPaul ngelilanga ukhuluma naleli bandla uthi kwesinye isikhathi bazalwane abafundisi noma abopastor abezumgelelela kubo bonke abantu batshela ukuthi mzalwane hamba ulungisa la. Ezinye izimo zidinga wena. Uma kukhulunywa la wena ke ngokusizwa uNkulunkulu ubheke ukuthi Nkosi ngicela ungisize la lapha kakalungi ukuze ke bazalwane sizophuma la singabantwana bakaNkulunkulu abashintshile. Ukhulunyiwe labantwana benkosi ukuthi abanye kuyenzeka bangene baphume futhi banjalo. Niyangizwa bazalwane? Yini edala lokho? Ukuthi ke uma sikhona la bazalwane akube lona lowo uma izwi likaNkulunkulu lifundiswa kungabibikho olikhomba komunye. Omunye athi Nkosi nami ubone mina la. Nkosi ngicela ungisize. Ngidinga usizo kulesi simo ngoba uNkulunkulu wethu mangcwele uyasazi. Wazi ukuhluleka kwethu, wazi amandla wethu. Uma ke bantwana benkosi simtshela iqiniso, ngiyanitshela bazalwane uma siphuma la akunamuntu ozothwa kakhulumisana nomunye. Bazalwane ialtar call iyodwa ungakathathi isinqumo ayisi enough. Bakhona abantu abeza kualtar call manje mabephuma bayoqhubeka laba begcine khona. Ukhona umuntu ongezi ku-altar call kodwa ahlale phansi. Uma kukhulunywa ahlale phansi kodwa athathe isinqumo enhlizweni yakhe ukuthi Nkosi uma kukhulunywa ngalesimo ngicela makusuka namhlanje ngiyolungisa. And izwi likaNkulunkulu ngathi liyabavuma labo. uJesu ngelilanga uthi bazalwane kukhona ubaba ukhuluma namadoda ayi2 uthi ngicela uyongenzela into eso. Omunye uthi hayi ngizoya akayi. Omunye uthi Nkosi angizukuya ekugcineni uyaya. Manje ke uJesu uyabuza ukuthi ubani olalela ubaba wakhe. Bazalwane ngicela siuphendule lo. Ubani bazalwane olalela ubaba wakhe. Bazalwane ukuthi amen ungezukushintsha akusizi. Bazalwane ukuthi amen ungezukushintsha ngeke kusize kodwa okubalekile uNkulunkulu ulindele abantu ukuthi njengoba sihlezi la kukhulunywa omunye nomunye abheke impilo yakhe njengoba izwi lisihlole. Uma abantu uyahluleka, uma abantu akanamandla akaye enkosini athi Nkosi la anginawo amandla kodwa ngiyafisa ukulungisa ngipha amandla bese uNkulunkulu yakusiza. Amen. Bazalwane sifuna ukuya ekhaya asifisa ukusala ukuze ke singasali kufanele kusimlalele uNkulunkulu. Kufanele senze njengoba afisa ukuze uNkulunkulu azojabula ngezimpilo zethu. Njengoba sikhona labazalwane sifisa ukuba ngabazalwane abavunywa izulu. Kukhulunywe ngomoya oyingcwele. Uma umoya oyingcwele abazalwane asebenza, uma umoya oyingcwele ajabulile,
akunamuntu ozosokola phakathi kwabandla ngoba umoya oyingcwele uzokhuluma ukuthi umntwana wasekhaya akadlanga njengoba ehlezi eduze kwakho akadlanga namhlanje uzokutshela umoya ngoba ungumoya okhulumayo ungumoya weqiniso. Niyakhumbula bazalwane ukuthi uma uJesu aminyaniswe ngabantu lo mama uza akamtshela uJesu uza usifihlile nethi ufuna ukuzobamba ukuthi azophola manje ngenxa yokuthi umoya uyabona noJesu wayengasi-aware ukuthi kunomama ofuna nje nethi ukubamba. uJesu uzwe amandla mayiphuma kuye wayesebheka. Niyangizwa bazalwane, umoya lo okithi mawukhona uyabona, umoya lo okithi uyezwa, umoya lo okithi bazalwane udinga ukutshelwa usihambela phambili kwezinye izimo. Manje uma thina simlalela, uma thina simhlonipha, hey kuzoba mnandi. Sizothuma sisenkonzweni bese yehla lo moya. Uma ehla bazalwane abantu baluza ibeat ngoba uma umoya sebenza umuntu uyaphuma kulomzimba. Ingakho sizobona abantu abazokwenza izinto esingazazi ngoba lo moya uma usebenza. Haleluya. Uma usebenza lo moya uphephetha la uthanda khona, akunamuntu ozolamba endlini kaNkulunkulu. Lo moya uma kukhona ohlulekayo uzokhuluma ukuthi umfundisi othile uyahluleka mkhulekele ngoba lo moya uyakhuluma uyabona. Siyambonga uNkulunkulu bazana insuku zokugcina zokubuya kukaKristu Jesu. Amadimoni aphumile ukulwisa inkolo ukuthi abantu bahluleke ekukholweni. Ngiyanicela bobaba nabomama, ngiyanicela abantu abasha, akube lona lowo empini abhekene nayo, amcela uNkulunkulu ukuthi amuphe amandla. Akukho lula bazalwane. Ngesikhathi uJesu azofeza inkonzo yokusifela, amadimoni ehla wonke ukuthi azophazamisana enkonzo. Sithola inkosi yamakhosi ikhuleka. Yakhuleka bazalwane njengoba nifundisile. Yakhuleka ngoba bengasilula. Akusilula ukuba umKristu weqiniso kulamalanga. Akusilula ukuba umKristu weqiniso kulezi zinsuku. Kubiza abantu bazalwane abazohlala enkosini bamcela uNkulunkulu. uNkulunkulu uyekuye tshela iqiniso Nkosi. Manje ngizowumona enhlizweni yami. Manje Nkosi ngiphakeme kunezono bazalwane ongeke ukhishelwe zona ebandleni kodwa zidinga wena ukuthi uzizwe ukuthi manje ngiphakeme. Nkosi ngiyalidinga usizo lwakho. uNkulunkulu akasenzele umusa abazalwane ensukwini zokubuya kwakhe. Akube lona lo wathi Nkosi ngipha amandla nami, amandla aphelile. Noma abantu bakubona ngathi unamandla, wena uyazi ukuthi amandla wasekho. Baleke uye enkosini uma kufanele ukhulume khuluma ukuze uNkulunkulu azokhona ukukusiza.